Baik mereka thai mimlil na tuin lekui hitekutin anbi lasi mapalulinekaf kanal YouTube YKB uap meto nuan enoi hai mai tinako sulnuan wasiat nuan enoi dinakan es na tuin luku nek atep aknino Roma nakan bo esamnub ela mese talante ela fan hit kiustake elatin lenahana kamnak kai simitenab alelasi namnanunes nakosa lehimitenab so himitenab natuin luku nek atep aknino lewisneno an batinani niuki mese bay manekat an Yesus in kanan pahpinan anaumat on le muni lei natuin mansian an pake intenab nanete intenab lenako abal balat mansian an moe ale kanan pelut on le abnakolo televisi telepon oto ma bian-biananten alesa leu teksin lei niki alekot new hitmonik natuin lasi lei alakit hetatenab lasi-lasi le niki alekot new hitmonik mesne Paulus nakoni naika himitenab ale lasi-lasi le an matom nok munit auf ay ala natuin pahpinan in lomin fun kalo onane alesa lehimoe lof anfani on fatus tuna new himonim he of am haunaibom mekisa le himoe atfani on anah miusine somak hitanesa hitenab mahitlomik nok wisneno insalit tatenab alesa natuin luku nek atep aknino ta feup hitnek tenab neno ay anfani onlalan heta ikutok wisneno in lomin hit kata pesi fahit monik anbi hitenab mahit hinek mes anbi ababalat in hanbela at moni natuin luku nek atep aknino of nakain kit nakolekanan amleut manatuku kit anbi bale lenahenu nok halan ma aumina neno anan an fenalalikit heta lenamas anfin esle monit le an naluli manabes new ablabalat in lomin onanete hitnek palsait of anbo mananae ma of nasuf manafua atmoni tatuin luku nek ate aknino anfani on lenopo le antana hitlalan hit of katnafa at bimisokan somak at bimiusine wisneno anfekit hetahin me es anfani on lasi alekot ma me es anfani on lasi amleut amin babin manekat alaki naikam niken hem like subscribe maambati nuani niuhi ambiansin ay malaki tabeno piut lasik dino to kanal YouTube YKB. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.